İlhamat Pınar Sivri Saliye Ulumidiyada Merdine Dişi Cisaroktiya Xweveci Çukan geleki hezdike Ab Pınar li navçeye dikanek vekir û li vir çukan xwedî dike li dikanê nêzî bîst cûre çûk hene bihayê wan bi 20 lîreyî dest pê dike û heta 500 lîreyî diçe Ab Pınar dibêje eleqeya gela ji bo çukan jî zêde ye والله نهاية حيوان بري أبعيش نبول مديادي ما فكر يا هر کس ته چون کاجمت کرے چیلی کات کرے اب فروش نوا او جو اقوى دید که چیلی کاجوا دگل گلک کیفا ملت هاک دماغ عش فکر Game web has been